En otro informe, algún día pasa alguna persona descubrir otro nang tahasi lo que aparece de graffiti. Nos tiene siguiente historia para contar. Una homenaje a un ser querido, sin duda da un post de apreciar y respetar, pero ahora que exacta ser así de una forma sin escrúpulo, dañándonos naturaleza con graffiti, es aquí da algo de censura. Y es exactamente lo que pasa ya sabrá último, ahora con un grupo de ciclistas de plena competencia a forzar Paquita de Nancareda y protestar contra 3 personas que estaban usando trapi y spuitbus para poner graffiti riba un barranca grande del vecindario de Faro Navas Punts. E discussione vai basta alto, ya que el ciclista não por aí é forma para pôr e aplicador não compreender que o que não está fazendo está full contra a consciência de um bom cidadão. Na disse que spuit graffiti como se fuera nada a passa. E persona não aqui a identificar a mes como um de suposto defunto, dono de PriceSmart, quem a fallecer trágicamente de um acidente de auto luna passada diante do aeroporto. Para evitar que a discussão se escalar e vai totalmente fortemente, o ciclista a decidido chamar a guarda de polícia para denunciar o dano da ser assim na nossa natureza.